Kum Shibanta ban rakhe ya ka jingdap shis pasnam ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong ka KGP senot sepngi kan pelong ya ka jingele kai football hakin rutli ki zone kuntup Hanongstein mau kerwat riboy mairang sok rabat Shillong naduk kan rutri ubnai naitung arhajar arpoar. Kani ka jingele kai kan long hapeng ki pastor berki officer jong ka sarkar jela. Kajing pelong ya kani ka jingele kai football ka long kum Shibanta ban penmi pisa ban yo shnaya ka hospital thamai ka ban yaso hasenda ka Robert Hospital. Hakajuk apor ban kentiu ya ka School of Nursing, ka College of Nursing, lambat kiwei ki jingdan kam jong ka hospital. Ban pelong ya kani ka football ka friendly, kani ka charity football friendly match ke jongi, haki zone wise. Ka baringkong hangtai Hanongstein ka bangin sedang no hakani kan riu tarik, ngin penyele hakan riu tarik Julai. Bat ka baar kani hamau kerwat sun, haka arkrai tarik August, kabalai kanlong hakakan nyo trik September hari boy district hangti ha umroy kabasaw hakaat kunro trik September hamairang sun kanlong hangtai hapo pendamyong kabasan ngin pelong hasora bat kabakadu ngin pelong hangne sulong hakaat atrik Oktober hangtai hamaulai madanhe teni karena bakani ka program kabangi ngin pelong kanamkut tang hakabangi ngin su pelong ya kan rei kani ka program kan pelong ya kibiro baro bakin tip kin yo I ya ka jing trei jong kani ka hospital pat kin sio turu ya ki jing don kam ki babun bat bakin la ya ka ban yano senyang lang syaka bat kabaar kolong ba ngin persyang rupan lum hiya ka fon kat kabangila na kabanta kani ka hospital tingila penkre ya ki donoska nila pha shaki zone ki district ki prepare bat ni singo ban ong leng ba jong ki media ya ki paiba baro ki badon hakani ka rikhasi ki jongi to ngin snok tilang ban yarap ya kani ka hospital daka ba pi pinya don bentang bat ni hakani ke pelong ya kani ke program